Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanor lai. Cipra Tent House. Ka jing pen kre jong seng NPP ban penyang kertong yakun election MP sya ying dorbar thawan gari. Kata ying dorbar Lok Sabha, kalak syai menta kesngi, hadin ka jing pen bena jong upa Preston Tensong, ya ka kerteng jong ka kertong yakun election MP na Shillong Parliamentary Constituency. Apa yang kajing tan ban yo ya tiket, bat kajing ap jong ipaj ba ya kajing pen bena kerteng ya kertong yakun MP na keseng NPP, namar keladon bah kajing ikran, ya ka kerteng jong upa Himalaya Moktan Syang Pliang, ubadang rong dangsyen sya ka parti NPP, hadin kajing mino jong na keseng BJP. Nang tak ladon ro kajing ikran ya ka kerteng jong upa dasakyat bah lamre, MLA berim jong ka mahti, ubari ukun jong uma ngaj langdhar, da ka bertemu penyang da uma senyau bah langdhar. Bat cucu hadin kata lami ru ka kerteng jong ba George B. Lingdo, ubari MLA berim jong Komroy Constituency. Henry kiti kerteng jong laingut ki ruang ba Om Syam Lajit ban long ki kertong yakun MP na keseng NPP. Henry Lajit yai Dr. Amperin Lingdo kum ka kertong Balasyim da ka State Party Election. Ya ketika kamjit kertong MP, ubah Preston Tensong ubari State President ke NPP Meghalaya, ulai ke jing penbenah ke jing elang ke belalong mentak sengi, kata ha ke arp saw terik unai wing arja arp pulai. Da ke bong, bag Dr. Amperin Lingdo ketika kertong yakun ya ke MP election Lok Sabha ke babiang tam na Shillong Parliamentary Constituency. Kat ba Natura Parliamentary Constituency, ka agat hasang makan ikun biang ya ke election ke badik MP berim Natura. Klaim dan bayi kini tiket. Ngasung bahaban. Pentip Syafi hadin bagi layo ia ka approval na ka party high command na honorable president jong ka National People's Party ngakwa ban pentip api ba ngakwa ban penbenah kan ngapor ya ki candidate MP jongi na kabentakan ka election MP ka Banserlong hawa arajar arhusau kabanengkong na Shillong Parliamentary Constituency ka parti kalaray ban penyeng ya i Dr. Amperin Lingdo ibalong i MLA badru i minister nang ta nampo tura Parliamentary Constituency ngilaray ban penyeng biang ya i Mrs. Agatha Kesama ibadai i sitting MP jong ka parti ke jongi dan nak kadaw ngas ngubaban pentip Syafi kenang baki pajba jong kini ki atli ke siru kin dip ya kini ki official candidate ki jongi